Koe metali o eke piko po malolo soa ni lilo foriaki. Na e hua soa ni lilo foriaki Apifo'ou e taiwa ni menima. Na e whanofo e piko po i e taiwa hiwa wha. E sea e kauta e kau e piko po i Pasifiki. Pureako i Apifo'ou e taiwa ono ua ki taiwa ono tolo. Ulat pātere ia me Pasifiki ke pure i e kautaha Maria i e Pasifiki. Hoko ko eke e piko po soane patita pai ni mafi. Tai sistema mo niwe. Na ni hu ke kolisa Apifo'ou e taiwa fit tolo ke taiwa fit fitu. Na e whanof pātere e tau taiwa hewang full mataha. Na hoko e toko e piko po e waf mafitu. E whanofo e piko po e tau waf e mawalu ko e piko po tonga mo niwe. Hoko ko pātere tawite. Fata Dave Mullins. O kiloa e toko tahani i tongani. Koe pure ako e kolisa Apifo'ou e tau taiwa ni mafitu e taiwa ono taha. Moe asikoia e kolosi. Leo kana se tau fitu ni mo e kolisa Apifo'ou. Kamata te alu ako e bambe abe ako e fisi i tawadi. O kiloa foki he malaya ka pulu fra ako e karetahi. Faya ako e karetahi. Koe pure o e karetahi e taiwa ono hiwa. Ane Palestini he komiti unioni akapuli na tonga. Hoko ko lot ve hala. Na hu ki Apifo'ou he tau taiwa fitua Palestino ko istutuku. Mo komiti la he kautaha ako tutuku. Ko si Apifo'ou. Pe ko e fatongi he te mini ko e laftan ke nolo he tau mole funua tonga. Hoko ko lot severe o vailahi. Ko e paremia malolo tonga. Tale kita ako malolo e katolika. Me mi pa malolo po ate ako e kolisi Apifo'ou. Ako i Apifo'ou, Huki Sin Pets, Christchurch, University of Canterbury, pena graduate meihe o mawai ono PhD, pena ngawe i SPC, Superfisi. Hoko ko reidi si aki moana vaya. Palestine malolo e kautaha kolisi tuku Apifo'ou, Palestine e to wako taiwa fitu ni make taiwa walu noa. Ako i kolisi Apifo'ou, ko e Deputy Director ia e potungawe ako a kure anga i lordongani. Hoko ko Reverend Makatoa koi ko whaifkau Makatoa koi. Na ia koi tutuku ia e kolisi sangat so se fo. Ia koi whaifkau ia e seas wihia na tawataina tonga. Pea kulotonga ngawe i Amerika. Hoko ko sista soana taria uri. Whawhunga e kautau po ou. Pure ako e St. Mary's e taiwa walu wha ke taiwa walu nima. Ki mua e taiwa walu non e combine e koa St. John's mo St. Mary's. O hoko pe ko kolisi Apifo'ou. Tokon pure ako e taiwa walu fitu. Ako tutuko St. Joseph. E ako tutuko St. Mary's. Ako mata pure lahia o St. Mary's. Na ngā uputonga ngāwe whamawhalotu i Peru pa mo Colombia i South America. Hoko ko Papilone Huhane, ko e motua tahani e ako tutuku Katolik kolisi Apifo'ou. Ko tangatai ko ni o kuono tau hiwa mo fulu maonoen. Kau ne kei mo uipe, kau ni nofu Amerika. Ko tangatai ko ni ko tangatai pa mei niwa tok kapu. Whao silewa e tau fuak metali whalangilangi a koeni ko kama ko ia mi mawhanga. Ko kama ko whia ko taki anga ia o whawhanua. Ko e whoto te hina o whawhanua. Ka mo e kerekere o kui ko Apifo'ou talu me taha walu anō ki waf tātaha. Ko e kama o e kuonga ko ia ko whirise kama. Pane hoko ko e pure tuku hau o e pure anga o e tonga i taimi ko ia. Te hina o whawhanua na e ofa e kolisi fuake no kerekere ke tu e kolisi Apifo'ou. Malo. Fa malo atu fatongia lo tonga. Fa le fua o mo to la undea, ma mo fua e chef Gwen.